Fa Tala Fou I le nei vaenga o Tala Fou o le si ufonga o le lau mua I Wellingtone. O le tala mua, ua tui na atu I le palemia ma le whainga malo so whaatasi e New Zealand ia se tusi alo ia mai lo fisa ma ta upu tau le aia de tau o tangata a malo au whaatasi. Talo sanga I nai se whaamantalanga e tu sai o la whaina o le aia de tau o tangata Maori I Nelson whapeai ma le tu malo o le Waikato. O le nei tusi o lo seini ai ni sui tu to tasi se do tolu o tangata to mai fa abitoi ma ta upu tau le aia de tau tangata mai o lo ofisiringi ai le aia ina leo le aia de tau I lau e le ma whanua a to ai maala manuia o tangata Maori e no nofo ai le pitanu o whakatu I Nelson ma le Wairarapa moana I le Waikato. Ua tu lai mai le nei mata upu I le taimi ua whailo mai ai le minsta whaamisnonga ia Paul Goldsmith e whapea. Ua talia le whainga malo I le tele o whautuanga tau I le aia de tau o tangata e pei ona pasi ai I lona whao whonutanga na whaia I sineva ai e na te le whautuaina le wha tino ina le malo o se fuafuanga whaatatia e tusa o le aia de tau o tangata to tino se atunu e pei ona iai lei unga whonoa malo au whaatasi, lea e taua o le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. O le tausanga I rua hawhes fulfitu, na whai se whai unga le whaamsinonga maurunga New Zealand, e ta tau I le malo o na aloa ia se malienga tau ele, I le vai tau o le awhe, valu se lau tolu se fulu, I le vālea o le New Zealand Company, ma tangata Maori o le tu malo Nelson. Mai ui ina tele tau mo whainga I whafoi tua le nei ma ta upu, ai e le I maua lawa I ai se tonu mautu. Mai o okuso le tausanga te luai, na toi o ai I luma o le whaamsinonga maurunga I le lawa ma ta upu, mo le sua ina ai o le aia ina le malo, o aia de tau o tangata o loa fia, ma sa ili se fafo e awala ini ele e whaamatua tu mo I tangata e pei ona a fia ai. O le nei mata upu na o mai I Nelson se sui si nia o malo au whaatasi o le tangata sua whaia I o sei Francisco Kali sei. A o iai o ia I New Zealand nei, sa maua whaila vanoa e whailo iai ma le Wairarapa moana po tangata Maori ia ua lewa na tau mwhai e toi maua o la tau ele o lo whaongaina I le whale e ngau si ai le elitise o le Maraitai Power Station I le Waikato. O nei mata upu e lua, e le I maua lawa I aini whaai unga mautu, mai o le mafuanga leo le tusi e pei o na tau o awina atu nei I le malo o New Zealand, mai malo au whaatasi. Ua su e le whaalabo tonga whaalawao malo o le Green Peas ia le company tele o le Fonterra a New Zealand, I le olengia leo tangata whaatau e whaapea o lana pata o le anka e se lau pasene le mutia New Zealand o loo ngau sia mai ai. O tula fono le kompania le Fonterra e whaatanga ina ai o na whawhanga I la fupowi tau susu I hisi mea ai e ese mai I le mutia. Whaalia mai le Green Peas o le neitulanga o se whaafi tau li tele ona o le mea ai o le fupowi e whaatau mai whaafo e ngausia I le penu o le popo e whesota ai ma le whaatau ma ia o le waumatua I atu nuo a sia sau te sasae. Mai de tau o na sila fia tangata whaatau o loa ia le tulanga o le ngausia o tau mawha nei le Fonterra e iai so tanga ma ia tulanga whaale tonu. O le asonga fuana nafi sa tau au ina tua ialo ia le tangi tusia le nei le Green Peas e se sui le whaalapo tonga I le ofisa tu tonu o le Fonterra e au ki lani. Ta wai le tamaha itai o Sneed, Dayton o Flynn o le Green Peas o lo o lengia ma itai se se ina le Fonterra tangata whaatau e awala I le whaamatalaina wana o loa ngaosi ina ia fōlingai o lo tala whea ngai ma le lei ia o loa ma tūlanga mo o mia o le sio o manga. O le poloka pata o le anka o se tasi nei o tau mawha ma o loa ngau sia le kompani o le Fonterra e pei fo I o isi o loa ma tau mawha iai le De Winkle o le Anmam, Fresh and Fruity, Kapiti Mainland, Mammoth
o le primo whapehai ma le perfect Italiano. O wha maunga mo le tausanga o mawai lua fe luas fultolu o ilohai o New Zealand le atunu o pito I tele ia le penu le ta ua o le palm kernel la tau te whatawina mai na I lo isi atunu o le lalolangi. Mai o le ati nae o la fupovi la tau te au maia ia le lata I le 2 miliona tone o le nei penu I le tausanga tasi. I se whaalinga le kompani o le Fonterra I le na upenga o vesota inga na ta uai o le penu le nei po le palm kernel o lo o maia mai whaafo o se vaenga o mea ai whaonga le au whaiwhaato anga mo la fumanu I New Zealand e sui ai ia mea ai o la fupovi ai maise I le taimi e tuai ai le ola le mutia pe a te tele ia munga la. Na si tia la fa ingo mai fo sa fa mawina le covidis fruiva do tonu New Zealand le vai aso na tua na e tu nei fa I lo mai le mtanga luenga le soi fu ma lo ina e o mai le sa te luai le so lus fruiva o se tema e afe tolu se lauto luiva le fa ingo mai fo ai fa la fa I tanga na maliu ona o le fa mai o le vai aso e ona tua le sa fa o mai le sa lus fulu se tema sa na o le afe ma le se fulu lua le a ingo mai fauna iai ai lua le a whai o maliu. O nei fo inu mela ua whailo ina mai I le aso muli muli na maua fuai masini fo inei e whai eisu e suenga le wha mai e ta ua o rapid antigen test po o rats. E pe ona whailo mai e amata I le so le aso mua le nei o katopa o na whaatau ia mea e le to e maua fua e pei ona sa wai. O le aso tautus fulo Juni na mua I whaatulanga ina e whaamuta ai o na tufa fua I a rat test a e sa to e whaapopo I ai leisi tonu masina le alana whaumana na fi le aso tautus fulo o se tema. Ai o le teimi nei, o li potia mai, le pipisi ai o leisi vai lusi fau o le COVID e ta ua o le XEC, po le SEC, e mai ono vave o na vea ma vai lusi au tu, e a afia ai le tele o tenu o le lalolangi. O kuso le na mua I mawai lea fo I vai lusi fau o le COVID I le tenu o siamani, mai o loo mata I tuina ma le toa, e le whaalampo tonga le soi fua malolo ina le lalolangi po le World Health Organization. Na misa matau upu le minstau ala manui o le tunuu o Shane Jones, manisi o tangata, sa whaia salato solo te te le lau mua I Wellington e le songa fua ana nafi. O lato na awai le solo mai le mauto le parlemene e anga iatu I le fale iai le ofisa o le Todd Energy, o tangata ia e te le fuafuanga le whainga malo, ina so loia ma wha le au ngā ina, ia le sā ma le tapu, lea o loo iai I le toe sā I lia o le swau u ma le kesi, mai le ele ma le ngā tai whale o New Zealand. Na mafua na tu whaatasia le nei solo te, ina ua whaalawa I tele mai e whaapea, e nā o le wha aso whainga luenga, ua whaawa noa mai, mo nisi e fia whaalia ni o lātou whinangalo, I le pili po le tūla whono tau whaaofi, e teu ai le tūla whono mea tau minerale le mālo, le Crown Minerals Amendment Bill, le ua iluma nei o le parlemene. O le o atu la o le solo le nei I Lambton ki ana nafi, na I loa ai nisi o le audite o loo iai ma le li minista, e ma o lātou whesilingi ai o ia, pe aisea ua whala I titi ai I le taimi maaso o tu mai mo tangata e fia whaalia ni manatu I le nei pili. Whaalia mai e le suiso upu o maftanga e whaingoa ina o le Oil Free Wellington o le tamaita e ngoi a Michelle Tucart. O se mea le whitau I tele ma le saa o le pupu o le taimi ua whaawa noa ina mo manatu whaalia o le tunu e tu sai o le nei teu teunga o le tu la whono. Na I e ta ua o le winga moni o le nei fuafuanga le malo ua tu I titi ai le aunga o le whainga malo whaatem kalasi e New Zealand. E manatu le whaalampo tonga o le manatu po le teltununga o le whainga malo e la tau te le fia I loa po a ni fina ngalo tangata lutele e tusa o le nei mata upu. Peitai sa unua le li minstai a Shane Jones o lo lava matotoe I el taimi e whaalia I langona ma manatu tangata I le nei pili po le nei tula whono tau whaofi.
Tu sa malaya fitu sa lau lima se furu la fa ingo ainga sa motu sia ia le latou elitise mai o latou fale i le po atoa ana po i le nuu o teka po. Na amata mai le tae au le songo fua ana nafi o na motu sia le pawa i le whaitau wafe o fale o ainga ato fo i ma kompani ma businessi i pita nuu e au fiai teka po ma Albury i le motu i saute. Ma fua lea ina ua whaalenga ina ni waia malolosi se waalele helikopter sa whaonga i le whanaina ni whaatoanga i lea vaenga o le tunu. Le ia whaina le pailate ma lea i foi i se isi tangata na whaina hai i lea whaalawe lave pe tai na liputia mai ai na whaalia le kompani o le Transpower o lo tau fai ina ia toe whaaola le elitise i whale uma i se taimi o lewa uli o le so. Se li poti mo le nu o te kapau na ta wai le te fono o le community board ia Steve House. To tele tu lisi mai saina mai Japani o loo iai i le lato wa ai mai wa fiai ma lato nei i whale tonu o le lea i o se elitise. Ai le ngata i lea ua te lea lava fo i se a whai nai o pisinisi ona o le lea i o se power i ia vaenga o lea tunu. O whabani mai al company wa lele lea New Zealand e amata ia Januari o le tausanga asau ona le toi whaiani ana malanga whaatulanga ina i le vāo inwe kākol ma le lau mua i Wellingtone ai o tangata malanga mai i le vaenga o New Zealand o le huiane i le ai o kalai stete. Whailo mai al company le New Zealand o tūlanga whaale tonu tau le mau a inga, o tele i nā whai nai li tū tau whe malanga inga i nuu mai tū malo i tū au New Zealand le teimi nei, whaapopo i ai, ma le tau ngata o le whaale le o awhi o whaale mai le teimi i le teimi, e tai la, o whailo mai le whaatonu o le whaapo tonga, le inwe kako Licensing Trust o Chris Ramsey, e manino mai, o le o whaamua le New Zealand i polo fiti ma tupe mama, ai whaatua nai i lana au nanga mō tangata lau tele. Pei ta ai o le fuafuanga le New Zealand e pei o na whaailo mai, o le a wha tele i la whainga o na malanga whaatulanga i na e anga i atu, ma o ese mai male malai wa lelo kala i stete, pe a whai o le a le to i aise malanga le nei, i le vāo inwe kākor ma Wellingtone i le amatanga o le tausanga whau. I nai tala mai whafo le vai aso na te nei, sa whaata i tai eise mea tau whaatonu tonu anu mamau le malo saina i le Vasa Pasifika, ma palasi ai i le Sami pe tusa o le fitu se lau kilomita le mamau mai e tumotu o Makesa i Falani Polynesia po French Polynesia, ia po Tahiti pe o na lau sila fia ai. O le nei whaata i te inga le malo saina, na whanaina mai ai le nei mea tau anu mamau mai lau ele o saina, ai pa u i le Vasa Pasifika i tua atu o le sone o le tamau ainga o tumotu o Tahiti ia e pulea e le malo Falani. O se li poti le wale sfasa laua New Zealand a ta awai e le malo saina whapea a o le i whaia le lātou whaata i tainga na mua na lātou whailoi na mai lea fuafuanga i malo le Pasifika. Ai mai se fo o isi malo de tele pe o Falani au se Talia, New Zealand ma le United States o Amerika. O se teimi le nei de tono le fast food to sanga ua tuna ai, o whai se whaata i te inga o mea tau whaata un tonu anu mamau le malo saraina i te tono le Vasa Pasifika. A o le whai le whaata i te inga ai ua umona whailo mai, i atu ngalunga o malo i ai Australia, whape Japani ma New Zealand, ato fo i maisi e tumotu le Pasifika, i le tu langa la matia o le noho le lei ma le noho file mo o le itu langi o le Pasifika i mata upu whape nei. O le so le mua o ke topa, wa atoa i aile tasi le se lautou sanga o le soifua o le lisa avea mua mo Palestine o le malo le United States o Amerika o Jimmy Carter. E pei ona sila fia. O le tausanga e awhi se lau fituono na fili ai Jimmy Carter i le tofi Palestine o Amerika mai na o le tasi la vala na nofua inga. Na whae ia te ia le whailonga tau loa wha le wāo malo o le no pele o le file mu po le Nobel Peace Prize i le tausanga a whiwe se lau walulua o na tau mwhainga e whaamautu ina ni whenga inga o le file mu a toa i fo ima le whaatawa ina o le aia te tau o tangata.
o lo no fo pe le nei le I lo na fale le no o plains I le state o Georgia le na mo I se atu ia I le tu sanga afi se Lauano Ati fa le mai fa pe o Jimmy Carter o le Palestine le au Peter Umilo na soifua o le United States o Amerika. I ta longa I tu unga wa fai la fa le va ma lo mo le ipu le America's Cup o lo o tau fai tu sa lava va ai lua le Britannia ma le Luna Rosa I o lo tau va mo le ava noe lui na I le ipu o lo o mia le va fai la o le team New Zealand o le unga o tu unga I le songa fuana nafi na tu lai mai ai ua te tolu I a mua va ai e lua pe ona tau va ai mo le va ai mua maua na mua e fitu ona sauni lo le tau va ma le va au nisila I le tu unga le ipu I Basilauna I Sepania. Ia o le whainga na o le nei vaenga o Tala Fou